MANIFA Film Award 2020 Laliba March ki tang kunithoi da akoi award distribution pangthok charagani maduga iroina nai koina hoji hoki ba February ki tang tarutagina tang tarani thui phobasi juri manga phamduna koi film si entry to film si adu koi screening to ba loijare madugi screening to batuda juri si na piramba nominee sangam maya madu miyam da lok thuksen gi tanza ni hoji lojeri basi ahan bada nominee sangbada best actor in supporting role female masida nominee kana kana sangi habdu offer thamjarke ahan bada nominee N Raina Devi film na ai actor nate ani subada sanjana mingma bom film na hanjin ahum sub nominee da N Raina Devi film Isadi Manini Hairiba Mio Hum Sina Best Actor in Supporting Role Female Vidamata nominee sange ani subada Best Actor in Supporting Role Male kana nominee sange abda nominee mari sangi ahan nominee Raju No film na pandam mamada ani subada Wanglen Thoiba film na Mamal Naigrab Thamoy Mamal Yautra Bai Mamal Naigrab Mamal Naigrab Thamoy aduga ahum subadana G Priyo Gopal Sharma film Chapu Mari suba nominee Joyson Khapai Yanau Simra film Aikoi Sibu Kanano Haiba Mio Mari Sina nominee Chami adiga ahum subada Best Child Artist adu Aikoi Matamista Best Child Artist si Aikoi Masigi Handakista award thamjadre maramdi award ti thambani adubu perfect oiba child artist yaudabana masi award sima Aikoi na thamjadre mari subada Best Lyricist nominee di ahan nominee Aikoi Yambung film na pandam amada ani suba nominee Dinorajan Oinam film Mamal Naidraba Thamoy ahum suba nominee Ajit Yumnam film Aikoi Sibu Kanano aduga manga subada Best Playback Singer Female nominee singdi ahan nominee Hais Pusparani film Yengdaba Ngamde ani suba nominee Rosie Haisnam film Bangladesh ki Sanatam Pha ahum suba nominee da Danubi manga film ai actor nate mari suba nominee Hais Pusparani film Mamal Naigrab Thamoy hairiba miyoi mari sina female singer gi damakta nominee sangi aduga taru subada Best Playback Singer Male ahan nominee da Yumnam Suren film na Chafu ani suba nominee Dipu Kunung film na Aikoi Sibu Kanano ahum suba nominee Kennedy Khuman film na Pandam Amada aduga tare subada Best Music Director ahan nominee da Tony Ahegam film Mamal Naidraba Thamoy ani subada Nanau Sagolmang film Bangladesh ki Sanatam Pha ahum subada A Gopeshwar Singh film Aikoi Sibu Kanano aduga nipan subada Best Cinematography ahanba nominee Bung Konjengbam film ai actor nate ani suba nominee Dhan Luang film Pandam Amada ahum suba nominee L Radhamohan Sharma film Mulamdai Thaumai mapan subada Best Editing ahanba nominee da O Gautam film Pandam Amada number 2 da L Mohendra Kams film na ai actor nate ahum suba nominee Susil Yumlembam film Aikoi Sibu Kanano mari suba nominee da L Mohendra Kams film Isadi Manini tara suba Best Costume ahan nominee Galippa film Inama ani suba nominee Amir Luang film Aikoi Sibu Kanano ahum suba nominee Karan Thoksom film Isadi Manini mari suba nominee Saroj Konsam film Pandam Amada
Taramathoi subada best makeup ahan nominee NG Poison film I actor nati ani suba nominee Dabo Wangkai Mayum film Aikoi Sibu Kanano ahum suba nominee Ragini and Chandrima film Sakfu Tarani Thui suba best background score ahan nominee da Nanau Sagolman film na I actor nati ani suba nominee A Gopeswar Singh film Aikoi Sibu Kanano ahum suba nominee R.K. Birendrajit and Kamarjit Laisram film na Pandamamada Taraga Hundoi subada best art director ahan nominee da Hai Sanjit film Inamma ani suba nominee A.R. Zodachandra Mamal Naidra Thamoy ahum suba nominee Irom Zone Maitei film Padam Amada Mari suba nominee Adi Yankokpam film I actor nati Tara Mari suba da best screenplay ahan nominee da Homen DY film I actor nati ani suba da nominee Ajit Yumnam film Aikoi Sibu Kanano ahum suba nominee da Santosh Laisram film Pandam Amada Letra mga subadana best story ki ahan nominee Saroj Konsam film Pandam Amada ani suba nominee Navakumar N film Aikoi Sibu Kanano ahum suba nominee da Inausa Yakom film Mamal Naidra Thamoy Tara Taruk suba best choreography ahan nominee da Prameswari film I actor nati ani subada Bebisa Salam film Inamma ahum suba nominee John Irom film Pandam Amada Tara Tere subada best direction ahan ba nominee KSS Gyanan film na Mamal Naidra Thamoy ani suba nominee da O Gautam film Pandam Amada ahum subada Ajit Yumnam film Aikoi Sibu Kanano Taranipan subada best actor in leading role female ahan nominee Bala Tensubam film Chaphu ani subada Hijam Bala film Inamma ahum subada su Hijam Bala film na Mamal Naidra Thamoy Mari suba nominee Biju Ningombam film I actor nati Yoi Marina nominee sangi aduga Taramapan subada best actor in leading role male ahan nominee Irom Mangi film Aikoi Sibu Kanano ani suba nominee Athopam Gokul Singh film Inamma ahum suba nominee N Silaiva film I actor nati kun subada best audiography ahan nominee N Bobo Singh film Aikoi Sibu Kanano ani suba nominee Sananda Sharma film Pandam Amada ahum suba nominee L Mahendro film na Isadi Manini Kungama Thoi subada best Manipuri feature film best film da ahan nominee da sangi film di Pandam Amada producer na Saro Konsam Saroja director O Gautam ani suba nominee sangi film na I actor nati producer Radhika Hangang director Homen DY ahum suba film nominee Inamma producer na Takhelambam Chandrakumar director KH Homeswari Devi Mari subada Aikoi Sibu Kanano producer Brojen Yumnam director Ajit Yumnam Mari subada Mamal Naidra Thamoy producer Salam Romavati Sanu director KSS Gyanan haiba film Mari Sina best film Mata nominee sangi film Manga Sina aduga kunithoi subada best film
Best Feature Film on Tribal Dialect of Manipur. Sina koigi tribal isina usingi feature film da best sang maduni nominee. Ahan ba best ahan nominee Lungset Jawjam kuki film ni. Producer na Lamgin Dimgel. Aduga director su Lamjin Dingel. Ani suba nominee Sarawi Rai Tangkul film ni. Producer na Makhanmi Ramrol. Aduga director su Makhanmi Ramrol masamang ni. Hai film ani asi travel dialect film gidamak feature film gidamak nominee sangi. Duga kungo umdoi subada best actor in travel dialect film. Best actor ahan nominee Aboy Sothe film na Lungset Jawjam. Ani suba nominee da Masun Saiza film Sararui Rai. Aduga kunga mari subada best actor in tribal dialect film. Best actor da ahan nominee Nanau Kibzen film Lungset Jawjam. Aduga ani suba nominee da Angel Simra film Sarawi Rai. Aduga kunga manga subada special jury award jury singna pen madagi bibiramba Amar Mayang Lambam film na Isadi Manini. Mangwanda jury singna special jury award bibirami. Aduga kunga taruk subada special mention award haiba mga bibirami. Maduna child artist na bibirami. Maming na Elwin Langkham film na Sarawi Rai. Hairiba sida jury singna pendi bedagi special mention award asi hairiba angang child artist na bibirami. Hairiba singa si handaki mapan suba MANIFA 2020 da akoi pangfok silva film award March ki tang puni thoda film award ke thokada basida hairiba singi nominee sama ngatani aduna masigi makha tarakpada thamjening babana aikoigi handakti mamangda pangthokki bami palak phobada aikoigi nominee sangaba artist sing natraga kanagumba miyoi singna akoi award loba laktaba natraga function sida kokhatnaga sangattaba mayam ama absent on yawbado handakti madu akoi tohanjararoi maramadu akoi mangjongna mifam kya pangthoktana film forum na warem lawjakhre madudi karigumba award amada kanagumana individual award ama claim topi ki haragati best actor ki tamoro supporting you boro topi ki haragati masagi ya cancel ama lawgadabni producer na karigumba nominee sangaba singshina haibe award ceremony nimitta lakta thobadi makhoi ki mathakta aikoi akan action lawgani maramaduna award khudima nominee khudima na loina matam sana lakpinaba aikoi film bhogi maikei appeal si tawjari masi karigumba lakpidaba singdugi mathakta aikoina action lawko matamda waro bidanaba mangjona na kun gafukjari waliko laita ni sibe lakfuki MANIFA asi akai 2012 tagi haujakhibani aduna chai khudingi leptana sathajarakpana hanaki 2020 asida tawjagadoribasna mapalak suba MANIFA ni masida haujik laukpi hiba award kunga taruk punna competition section ni madugi mathakta khone special award ahum mamaga thamjai hek MANIFA horakpadagi hona thamjarakpani adu hanaki special award phangaba miyoi ahum madudi ahan bada maipak sanan Manipuri jagoi lifetime mana 2020 Manipuri ki jagoi da mithoi mihelaba contribution yam leba amadi achievement yam leba masagi jayu humfui mathakta leba adumlaba artist adu pijabani masita phangbi gadabana ningombam madhabi devi heramgoi thong Imphal West aduga mathangda ani subada lejariba mana asina neta irabo lilaroi lifetime mana 2020 sumang lila so dum thamduna lai hairiba award asitana B Jugol Chandra Sharma kaisam thong hodam leirak Imphal West sida pijagani aduga ahum subada neta irabo lilaroi lifetime mana 2020 Manipuri cinema
Sidana Moirangtem Nilamani Singh Sagonman Salam Lekai Impal West Sida Pijagani Aduna Hanaki Mapalak Suba MANIFA Sidadi Aikoina Punna Pijagadar award award Kunga Mapani Ado Tamjani Mawapamona Mamang Takta Tokiba MANIFA Singda Koi formal function nama inaugural function nama pung ama makai gumbagi koi thamjai ado harak lakadoriba mapalak suba MANIFA sidadi akoi formal function thamjaroi festival director na introduction nama piro matung da koi direct award distribution ceremony hogjagani aduna nominee sing amade awardee sing na pung ani dagi hojagada function ni haiba pung ani asi chap chana masin nangnangai lakpina bidamukta koi MANIFA langjari ba organization organizer singdagi thamjari Take kari sai sin to sa artist sai artist ki daga hai